byabanje muri Matayo High School. Umuntu azerungurukana n'umuntu ibyo byerekana ko bakunda. Arewe ntaga kigukunda. Sigakunda nakagakobwa kitwa ngo kajuri. Kira kibondi. So nyine bibaho. Nukwihangana ariko ubuzima burakomeza kandi uzabaho neza. N'ahantu abari buriya bari kugutekerezaho. Ahubwo nari mufite amakuru. Uzi ko turi naci. Uriya mwana w'umukobwa aramutse abuze. Ni ikibazo gikomeye. Ndafunzwe karabaye. Genze gute? Impapuro nazibuze. Ako wajya ugira igihe ukagabanya imiteto mwana. Teta se ikimana. Kumbuye ho musa aho ntago ari ho muho Kava musa. Hey boys. Duteze. Nisa, ko mutari muri classe. Nta n'umuntu uri motora cyatera story nta prof nta garage. Hey, ndabona kwambaye shati tako. Miranje nazanye akantu katankira mwana ntubese ko byare bigenda. Kindaza kwigwa noneho. Wayizanye? Okay. So. Akana kamaze kugwamo wa murezi. Sinakubwiraga. Papa. Ya envelope iri naguhaye shobora. Reka twicare nyiguhereza. Cyangwa muri kunyeresha. Mvumye ibintu uri kumbwira. Ni ikintu kibikanye muko ukahita uvuga ko ndi gukinisha merde. None siko nayisizanga kandi ko narundi muntu warubizi ko nayisizemo uragira ngo envelope yawe yagiye none. Umva mubwire sola. Envelope nayo nafashe. Ishake neza uri. Nishakire hehe. Kwibuka ibyahabereye biroroha kuko igihe gishize kuri twe bisa nko guhumbya gato cyane, aho umuntu yumvaga akuze bihagije imikuka igaragara nk'inzira iharuye neza cyane, gusa ntibibuza abagenda nabi gusitara cyangwa kugira urugendo rutari ruhire. Bamwe mu bari inshuti zacu za hafi basigaye ari amateka, bisa nk'inzira twaharuye kera ariko twumva twakongera kugendamo. Matayo High School, urugendo ruracyakomeza. Teacher bonjour. Hari abanyeshuri yaje gukuramo hano Swala, Ivete, Joli na Shema. Munkurikire hariya mu biro. Satisfied? Wait. There. So equals 6. So it means that should be minus 30 points.
plus 66 equals 32 plus 7. Guys, you don't understand very well. Wait, fit ibyanyu. Urimo urishushanyiriza. Ari ni class. Wowe. Soka hanze. Soka hanze. Nyuma mfite ikibazo. Ikibazo cy'inzi. Numva ngiye kuzana imyuga. Nyona. Ntabwo ubeshya. Ntabwo mbeshya prof. Mfite ikibazo kukuri. Kasoro. Merci. Niko mata. Mu nama ukendaje. Be careful. Nasi kuma mbona wigira izina prince wawe hariya. Ibura ni G yanjye cyakora Prince. Ibura Prince nta gashuti kanje no kutabubibona. Aha, doraraje. Nta no kuzapfa ko wacu. Ndamugaye singavugana n'inani. Ngaho dore ni musigana ni uko mwabaye. Ariko ushakira umwanya. Nose bimeze byakigabo. Umva rero mutere story uri rambe bwo yabuze amahoro. Ninjoro. Asubona wundi muntu uzabibwira ubundi. Simana uramenyera. Agura G yanjye mani. Mbabwire ninjoro tugire gutya. Genda cya kigo gimu cyakaga. Anko. Databukwe. Do, icyo ngicyo umva rero mubwire. Twe twibere hari inyuma. Ubwo yazanye nyine mani ikintu nk'ito. Yazanye windi nyine muri make. Twibere hari inyuma gutya nagiye gukora n'iki abadugwe gitumusha. Uzi hari yagiye? Matayo. Agusubiza mbagamo. Nayimize. Mumbwire nibiki biri kumukana. No mupfusha mbari kunimba bamwumvi. Waye magambo bugoryi. Ndababaza. Ago perefe. Mumpa ibyo muri kumwe. Hejuru ya Minervales. Akakaviyema. Karabaza kano kaviyema. Urabona ko umuntu urabita mpaka. Hejuru ya Minervales perefe. Hejuru ya Minervales. Prefe ko Ijana ryose. Pfukama. iyo kibanza mbere cyo kumvikana mbere y'ibindi byose. Sose Sikitse. Are mupfukame. Sikitse. Pfukama. Singuye kwicara. Minervales yose ubwo ngubwo. Perefe. wakintu urongera kumwibitisha ndaza kukurira nitugera doro. Ariko babyaye koko. Uzuko kubyara sakazi, akazi nukorera kabisa. Ese prefe. Uje uvuga ikintu kana no Nose ni iki? Ababyeyi banyu barirwa bagoboka bashaka za Minervales kugira ngo mwige mu bagabo. Aho inyambo zaciye twe twakora simba inyambo gutega amaboko. Muminda umusazi. nakuri umusozi. Oya naguriwe Ibyo mwari muri kumwe nabibonye. Nabikwanwe. Ariko ni ibiki twanyweye. igihe kimwe isaha imwe umunsi umwe buretse nzabafatira mu cyuho. Ariko si umusozi. Buretse. Udusanganye iki? Urumva? Buse turatega twe turi inyambo reba ibintu. Ejo muzabona ibintu birusha iby'abandi bose ariko nzabafatira umunsi nabafashe. Ariko rero uranaturenganya kabisa. Sawa. Ngo mugende. Uraguma hose? Bitewe reka twumvikana. Duhuze dukumburanye nyine. Bitumva nkubwire n'ukongera kugora nzagucurika. Ahubwo nawe nusigara nagusanga wowe ufitamo amabwabwa. Niwo bunesha abantu Iwa bamusenze. kibaba re. Banzakudi. Kibaba re. Bite. Bamize widima. Bunguri sinanahekenya ahubwo ni bunguri man. Bana bufite ikibazo. Maheze yarima yaje kwa kuntu kiza gifite n'ibyo gitunura guri. Cya kitugwe hejuru, kikigwa hejuru. Nanjye sibona kira rimwe nta nubwo nahekenya yabe namba. Kahise kamanuka kose. Uzi ikintu kigiye kuba. Do. Namwe turi kubona ubu ngubu. Kujya wiga kuri skingi. Oya ase bobo wese rumwe yabwo yapfuye. Ariko rwamwishe se. Ariko mva mubwire. Mari badupfukamishe batwishe. Cyakoze igiti yadukubise.
mana agatuze yakamera ngize kuba namize umwotsi igishyi none yankubise baba we ariko ni yambwa yanjije mana ni yambwa yanyoheje gupfira rimwe mana ubwo ugeze muri widima nose mani twari twivire nyine ukuntu abona azanye akantu ndavuga kagerageza ukuntu mani umva se sha ujye ubasha ibirayi kirayi mani waranyiragiwe cyamuviringo ko mani cya kirayi kiriho n'urusenda okay ubu tugiye kugenda mu kabari rero ngurire ureke na yambwa mani mani babarira ahubwo tugende mani babarira Sema kusohoka muri class. Shana kumva ntameze neza. Numva amazuru n'umutwe urimo urandya. Ubanza nengeye gukanuka to. Ibyo zabyo bituma isohoka. Numvaga usumva nabikora mu ishuri koko. Umeze gute se? Ni sawa. Ako se nguyigaga he harya? Nigaga muri Canada. Muri Canada? Sure. Ariko ntacyo uje mu kigo cyiza. Shana amatoilette urabona n'amatoilette meza. Ntabwo neza ku rutonde rwawe. Sure. Kuko n'ibikarito by'aho. Iki kigo rega ni cyiza. Kadoye gifite n'umuyobozi njye hano ndi umuyobozi. Sibyo? Ngiye gestionnaire ku mirire. Ende? Gestionnaire. Kutari mu banyakiriye nta kirwa no mu kigo. Hoya ni nagiye mu nama y'abandi banyeshuri ku karere. Sorry nako nari mbizi. Nese uri umuyobozi gute tukaba twigana? Twigana. W'abanyeshuri nyine. Cyarago bizi. Yene gestionnaire. Twa Chris. Yohana rero ngubu ndashaka kuzakumenyereza kino kigo. Sibyo? Kazamwuba hafi wagira ikibazo kambwira. Nta kibazo. Ikibazo wagize uzambwire abayobozi bakubangamiye, sibyo? Ngiye nigere muri direction kwa master. Sibyo? Umwari muzakubangamira uzabimbwira. Sawa nzakubwira nta kibazo kwike. Nta kibazo. Kuba pinzes. Oya ntabwo napinze. Oya wapinze no ndabibona sinzi. Nukubera ko nawundi muntu ugeze nyagira ngo mbwire ibintu nk'ibyo ngibyo. So biracubishije. Okay. Nanjye nishimiye uburyo wakiye uburyo muvugishije. Hari harabambye ko bakora biki? Harani muri toilette z'abanyeshuri. Hariya. Ange ni refectoire. So ndikunda uyu mukino. Hano dukina basket cyane cyane. Ibaro ni rimwe na rimwe. Basket yanga imeze ite ko utameze? Basket. Tujya muri fiasa. Asiko bana bapinze. Oya ntabwo napinze. Sigo tirarenze. Hano no mwanika imyenda se buriya. Angaha. Hano kwanika imyenda ariko cyane cyane amataburi y'abarimu. Urabona ari habisuba. Ikigo ni cyiza do. Batera basket iri hariya. Ya football nayo ni hari inyuma. Hajya mwe kuko ndiwe mukino. Nanu ukunda? Shoba. Tennis se. Tennis ntabwo ikunda. Koga se. Koga. Hano murabigira? Koga. Oya nyine umva twazapanga tukijya hanze koga. Oya ntabwo mbikunda. Ari nko muri weekend Ntabwo mbikunda. Shaka ko ntacyo tu. Shaka kumenya imwe namwe bikwereke wenda babimbwiye. Heya. Urakoze. Ntacyo nzongera nkuvugisha n'undi munsi nyine. Cyangwa wenda nimwe tuvuye nko muri etide, sibyo? Sokongera nkuvugisha nta kibazo. Nayo. Urakoze. Reka none ngiye ngiye kuri toilette gatoya, sibyo? Turi kumwe. Amagerera buriya ntabwo ifunze ntabwo ibintu by'inama bitinda gutya ngiye njya mbikunda. Inama ifata isaha igafata amasaha 2 n'ibiki. None se iyo nzajya mbakoresha umunsi nabahere headmaster ko uzajya mara amasaha 5. Ayo reka nkubaze. Ifembo ufite yo kuba directeur ni amahoro urashaka gusenya kino kigo bita. Yo none nasenya ngiye ugiye cyangwa nakubaka. Reka nkubwire nuramuka umaze kuba directeur kuri kino kigo gisahita gisenyuka. Gisahita gisenyuka. Ubwo ushingiye kuki? Reka nkubwire amafaranga y'abanyeshuri. Wowe kare oya vuga ibintu yose ije tuyihore. Oya vuga ibintu. Okay nta kibazo. Ariko rero ibyo ngibyo ntago ari byo. Abarimu barabihirwa. Erega barabase kubwira bahibirwa kwera ngiye wese. Oya iyo ukoresheje inama amasaha 5. Ubundi inama ni inama igomba ari minota 30 minota 40 birarangiye. Buriya rero impamvu z'amasaha 5 abantu bose banyiyumvamo. Iyo mvuga rero abantu bose bashaka kuguza kunyumva. None se mu barimo bakora hano ninde mwarimo kwiyumvamo? Umva byose nibicucu bigenze byose nzahita mbishyira hasi buri kuzareba. Bose uzabirukana.
niyo mpamvu nakubwiye ngo ikiguzi ahita ugisenyura. bigira ibintu bifite umubaro wangu. Headmaster wose washapa. Sinakubwiye. Headmaster ni musa. Mu gihe turi kumwe urumva jya ushyira amakobero byibura. Reka nkubwire mata. Ndakubaha nukuri ndakubaha ariko hari igihe ukora ibintu. Hari igihe ukora ibintu nkabona nk'ibyamu. Nyamara. Kumvugisha neza, kungusha neza no kwiteganyiriza. Nawe uzaba witeganyirije. Ahazaza. Ariko matereka nkubwiye wenda usibye ko muri no minsi nabaye nihanganye ku dufaranga twanjye bikumva tarampambi bitewe nuko nzi ko nubundi utorohewe. None ndakugusha neza mu buhe buryo. Hari ubundi buryo burenze ubwo ngubwo bwo kuba nkwihanganiye kuri kwa dufaranga mu minsi muri no minsi ariko mu minsi iri imbere ndakwata. Linda se ko waryamye amasaha wabaye iki? Mbazi ko nkanze ko wari usinziriye. bite se byagenze gute? Shana ibintu biri aho ngaho tuvuye muri biro nyine bari kutubaza ibintu bya Trini. Ariko se nakubwiye ngo iki? Ikintu cyitwa amafaranga. Nyine bamwe bana mabyashi. Ihangane si byumva. Ihangane umunsi za gahunda zatunganye. Urumva? Nzayakubaka bicyaho gatatu. Kabiri cye gatatu. Kuyo murimo. Reka ntegereze ndebe. Ariko ntukanyunyishyuza usakuza. Ariko ntako ntagize. Amezi ashize ni menshi. Ntako ntagize. Naho ubundi ibya telefone yawe. Man, baje ko turi kuganira bro. Man, aga boros. Ari ibitotsi noneho hari akayaga we. Azararyoshye man, ukuri kwansiga. Ni muri my love hano hantu sha. Ni umuntu ashakira abakunzi. Ahubwo man. Yeni mo ndashaka kwinjirira icyaha. Cyane. Hano mu kigo man. Uziko ngiye umuntu usiga udafite umukunzi. Abo najyanga inama yawe kugonzo. Haracyakora. Man, gende muzima man. Ntago akora ndagatora. Uziko nabutse man karimo karanakora. None se haryo shaka cyane. Giye kubwira abana nk'abandi. Ni biyamini hari cya gitomati bita swara. Kare. Hari n'ikindi bita rozine ariko cyo cyakwishe. Shawo mamagara mu izina gutubundi. Dani. Nakubika gahunda se. Bahitse ndaje gatoya amana. Ani nguro turenga amagomwereka staff tujye gukina. Reka banze murangize gato tutumanuka hagara ngango nk'amasegonda ngangaye. Ngiye nutinda ndigenda se. Umva se. Hari n'undi none bita Anje. Ahubwo Anje. Anje bamuzi. Ahubwo man. Ndaje sha. Anje nshaka kumuga kumukunda. Anje rero aranoroshye. Ariko akunda abantu basenga mwana. Oya mani nanjye rega nk'amasengesho. Urasenga? Twongeye nkubita isengesho abantu bakagira. Ni ukumuzana muri my love rero. Umva mana ahubwo ni munci. Ntose uramureze uri kugenda kuri abana mani ntucike. Nandindire sha. Mr. Matayo, it is your responsibility. Umwana kubura byagenze bite? Nakon. Nyuma biko byagenze. Ndakumva nyako. We? Ndakumva rwose ko umwana kubura nanjye birampangayikisha. Ariko icyo ngicyo cyo cyambere twakihutira. Ahubwo tureko twakaruma abanyeshuri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 inweki. Ndagatora. Ya. Ansubije ku isuka nyaguhamba.
mu banyeshuri bimeze bite? Turiho ukuntu twakaruma abanyeshuri bagenda gakeya. Ababyeyi ba Trina nicyo kibazo, ariko nabo ni ukureba ukuntu twazabasobanurira nabo ku buryo ibintu bigenda neza. Yes, je comprends. Ariko Matayo, umwana ukuntu yabuze n'ubusa ndabyumva. Naho les banyeshuri, à ce que je vois, dukoreshe rassemblement y'abanyeshuri turebe tubiexplique n'abatwumva icyo babitekereza. Okay? Okay, monsieur Matayo. Ça, ejo uzakoresha rassemblement mu gitondo. Yeah, master. Sawa. Yanko, Niko, bite bijya? Uri waheke iyo myenda wari witwaye? Ngo iki? Umuntu uramuzi? Ahubwo uba uri mu biki ku buryo baza bakakwiba wiryamye. Njye nagicapa narasaze. Oya witonze. Mbona uko cyane hano tuvuga. Nk'umukobwa. Uruwahe? Nta bindi bintu wari utwaye se? Simeze bite ko mbona. Vuga se nyine gira. Nyine nari ndimo ndagenda rero abantu banyaka nanjye umuti nari mfite. Rero nyine ntambona izi ngizi nza kuzitura. Nisi ko mbona wambaye imyenda y'ishuri bya kugenda ikibi. Nyine nari mvuye ku ishuri abantu bashaka kumfata ku ngufu nyine banyambura inkweto zanjye. Nyine ninya kugera mu rugo natambaye inkweto. Kigaragara kino mukobwa ntabwo ari nka ibubu. N'umuntu aroga ntabwo ari mayibobo. Uratangiye bya bintu byawe. Turi nimwe mutuma babiba reka bajye babiba. Ahubwo umva nise mu rugo ni Mu rugo nyine ni i Remera. Surava Kimisagara n'amaguru ugera i Remera. Umva wariye Ngo iki? Kumubaza ngo uko yari? watetse saa Mfite icyo birahari. Mureke tubanze dusangire tumenye n'ikibazo afite neza, turebe nimba nyine twamufasha tukaba twamugeza ku buyobozi cyangwa umuntu akaba
ya mugezi wabo nyine tishiraza kora wigeze kuba ruje pe uri mu nzu dusangira Ah oui. Oui, oui. Sawa sawa. Idris. Ah. You know. Wewe kutari mu ishuri bite? Narinjye kuri toilette. Eh? Narinjye kuri toilette. Ariko si ibyo ni byiza? Ni byiza nta kibazo. Ko hari ikintu namenye kuri wowe. Reka n'iki? Namenye ko hari urubuga uri gukoresha. Urubuga? Oya. Nta rubuga nzi rukoresha. Idrissa, ntundusha amashuri. Ntundusha no kureba kure. Uri umwana kuri jewe. Kumbwiza ukuri kwawe. Biragufasha. Refe no kurwo rubuga rabo nduzi. Idri. We. Nzanye ibimenyetso bitatu byerekana ko ibyo bintu byo mvuga mbizi. Nukuba ndi umusazi. Refe ntabwo uri umusazi ariko bashaka no kumbeshyera. Bashobora kubeshyera. Ariko se ngiye nshobora kubeshyera Idri. Oya, ntabwo wabikora. Ngo aya masegonda abiri yo gutekereza. Nyine prefe. Nyine urubuga rimwe na rimwe ndwandika n'urwanjye. N'urwawe. N'urwawe nta kindi. Nicyo nashakaga. Gusa prefe mumbabarire ntabwo nzongera. Ndabukura. Ubutaha uzajya uvugisha ukuri. Urumva? Nanjye kugufatira ibyemezo. Gusa mumbabarire ndarukuraho Oya. Byose mbikubwiye. Gusa ujye uvugisha ukuri. Kasubira mu ishuri. Cyangwa ujya muri toilette niba warugiye. Sawa. Murakoze. Umundi friend ntacyo nakora, icyo naharaniye nakigezeho, nicyo gihe nk'izi yose imene ko nanjye nduwondiwe. Nigga, bambona from the down to the head, Oris Tom,